la cosa suena ra, y la cosa suena ra. Scooby-Doo pop. Scooby-Doo pop. Scooby-Doo pop. I'm rich. I'm rich. Diamonds on my body, rich. Smelling like Versace, rich. Jay-Z and Beyonce, rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. Diamonds on my body, rich. Smelling like Versace, rich. Jay-Z and Beyonce, rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. I'm rich. I'm rich. Diamonds on my body, rich. Smelling like Versace, rich. Jay-Z and Beyonce, rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. I'm rich. I'm rich. Diamonds on my body, rich. Smelling like Versace, rich. Jay-Z and Beyonce, rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. Diamonds on my body, rich. Smelling like Versace, rich. Jay-Z and Beyonce, rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan channel 3 Studio bosku. Lokasi hunting kita saat ini berada di pinggiran Danau Singkara, tepatnya di Batu Limba, Kabupaten Tanah Datar. Tadi sebelum sampai di lokasi hunting telah berangkat 3 unit bus menuju Jakarta dan sekitarnya. NPM Firkansa 20 Ambassador, kemudian ANS dengan julukan Berkah, dan yang ketiga Transport Express Jaya. Bagaimana keseruan video kita kali ini? Ikuti terus sampai selesai bosku. Semboro menuju Jakarta dan sekitarnya. Di belakang Sembodo ada ALS Novin 219. Ops, sedikit lagi dengan sepeda motor bosku. Berikutnya ada ALS dengan julukan AC Milan menuju Jakarta Bandung. Di belakang ANS AC Milan kembali ANS bosku, kali ini ANS dengan julukan Plong. Terima kasih sapaannya. Di belakang ANS Plong ada Epastar dengan julukan Piaman Lawe. Berikutnya ada NPM Firkansa 55 dengan julukan Black Sweet.
Kumarang Jaya menuju Jakarta dan sekitarnya. Di belakang Kumarang Jaya ada NPM Virkansa 60 dengan julukan Lemersing. Terima kasih sapaannya Lemersing. Dan di belakang NPM Lemersing ada NPM Sultan Class Virkansa 67 BMC. Terima kasih sapaannya Om Sultan Class. Berikutnya ada ANS dengan julukan LWS kembali menyapa bosku. Di belakang LWS ada ALS 153 dengan jempol jarinya. Terima kasih jempolnya Om. ANS menuju Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. MPM dengan julukan Bintang Sinetron menuju Jakarta, Bandung. Di belakang MPM Bintang Sinetron ada San Siliwangi Antar Nusa menuju kota Bengkulu. X Johnny Walker yang sekarang bergelar Kamerun menuju Jakarta dan sekitarnya.